Urgaçı qo'zilar ko'rgazmasi boshlanmoqchi. Birinchi bismillah deganda Qaraqo'l, Talipov Azamat ağamızdan 6 ayga cheyinki urgaçı qo'zisi. Eko'ye Amatay. Azamat ağamızın bu yerda возрастlar 6 ayga cheyinki başka ağaçlar görmüşler. Birinchi boyun tartalı jigitler. Qaraga bereli. 7, 8, 9, 8, 9 жазыңыздар, құралап жазыңыздар. Қазақ қара қозыға берілді. Екінші қызыл қозыға 6 айға чейінге бізден Талипов Азамат ауылының қызыл қозысына. Ана mesela ұпайларыңыздар көріп қойыңыздар 6 айға чейінгі қозылардан 5, 7, 7, 8, 7 ұпайларды жағыз. Все. Михаил болып шағып қойсаңыздар болады. Ана mesela қалыстан 6 айға чейінгі 3 ай ұпайыңыздар беріп қойыңыздар. 6, 7, 8, 10, анан 8. Кличкасы Пепел. 3 айлық қозы кен. Рахмат. Ары көзде олайды. 1 ай 20 күндік қозысы принцесса. Машалла, сындылығы. Қана месе ұпайларды көтеріп қойылды. Қапысында. 8 ұпайларды тақ көтеріп қойсаңыздар ағылары. 8, 9, 8. Бара келдер. Михайловкадан келген принцесса. Ушунде Камбарбеков Турат агамдын 1 ай 20 күндүк қозысы. Экон алмаштырып албасын, бул солнышканы алдыраак чыгарып койсоңуздар. Кличка солнышка. 1 ай 20 күн. Ана месте калыстар ұпайларыңыздарды көргөзүп коюңуздар. 8, 9, 7. 1 ай 20 Тоқтосынов Мағынай келден Умыр атты қозысы Урғачы Бара келді. Қайсыл күні, қайсыл саатта төрілген жазып отыр. Ұпайлар көтіп қойыстар. 1, 7, 8, 6. Кличкасы Умыра. Бара келді. Бостелиден келген Жылқыбаев Ақылбек ағамдың 6 айға чейінки Чалалекей атты қозысы. Қалыстар көрдіңіздер, ұпайларыңыздар. 8, 9, 7. Бостелиден келген Чалалекейді ұзатады. Кейінгісі Қарақол Адлет ағамдың Бейшенбаев Адлет ағамдың қозысы. Келіңіз Адлет ағам. Кличкасы Сұлу. Бара келді. Қалыстар дайырмыз бі? 6, 7, 8, 6. Кличкасы Сұлуға ұпай берілді. Ағамдың 5 ай 5 күн Ураган атты қозысы кен. Ұпай беріп қойыңыздар. Ичке ұлымдан келді. 6, 9, Құдалиев. Мына оны ала кетіңіздер. Кейінгісі Қарақол Руслан ағамдың 6 айға чейінки қозысы. Ушастик атты қозысы. Сындылығы бойынша қалыстар дайырмыз. 7, 10, 9, 8. Ушастик Қарақол
Линиясы ушастик дейт. Bu Qo'zi tish bitgandan keyin ko'pchilik kelganlar surab o'tib, eshikka chiqib eshikdan o'tkirib deb. Kelendirga 8 9 8 5,5 aylık qo'zi Aqsudan kelgan, Sarudan kelgan ekan. Dinki. Maqsad bu nimaga olib ketdi? Dinkilar bilan 6 oygacha erkek qo'zi qo'chqorlar ketdi. Yenese erkek qo'zi qo'chqorlar 6 oygacha inkiler ketdi. Hazırda görgözmede çoğalan urbaşlar oldu. Mihaylovkadan gelgen erkek qo'chqorlarning niyetlerinden Ruhaniyev Aman ağamızın qo'zisi Sayg'at deydi. Ana bir Sayg'atdan çıkaydı. 6 ayga çeyin erkek qo'zilar. Başını qarab qo'yingizlar, bir aylantib qo'yingizlar. Ana mesela 6 7 Mihaylovkadan gelgen Urqaliyev Aman ağamızın qo'zisi 8 8 7 Rastçılık var bolunuz. Gösteriyorsun. Çek. Sayg'atdan qo'ydim. Jede berseniz bo'lib, rahmat. Mihaylovkadan To'qtosunov Maqagamdan 6 ayga cheyinki qo'zisi. Apostol degan ati bilan 6 ayga cheyinki qo'chqorlar. 8 8 9 8 8 upayına. Barakende apostolga iyilik mıhtı qo'chqorlardan bo'lsa biri olsun. Mihaylovkadan Qıdırbekov Ruslan ağamızdan 1 aylık qo'zisi hayvanatı Kash o'tag'an ko'radi. Kash 7 6 var bolmuşlar. Bursa Kash atına zatı jarashadi. Gelecekte mıhtı qo'chqorlardan biri olsun. Nagalet Mihaylovkadan Qadirbekov Ruslan ağamızdan 1 aylık Şorlu yattı qo'zisi qo'zi qo'chqor. Ana sındığılığına upay verip koymuşlar. 6 7 7 7 6 Kalsızlarla rahatsızlık Çorlu'ya da ilgili kısa. Ana Tüp rayonundan gelgen Ballay'dan gelgen Omukev Baktavam'dın qo'zisi 4 ay oldu. Botsman degen qo'zi qo'chqor upay verip koymuşlar. 7 8 8 8 8 Botsman'a ilgilik buyursa mıhtı qo'chqorlarning qatori to'liqtasin. Aksu Qo'zikev Edin Mirzaning 4 aylık qo'chqor ekan Barol deydi ata. 6 7 8 8 8 baraketli. Barol. Baraketli. Bütün soy kaymanatlar böylesinlerden. Cana tizmeden qarab otursam bir qo'zinin ati Fiyol ekan. Qurbudan kelgan Imashov Qayrat ağamızdan 6 ayga cheyinki qo'zisi Gruzin. Upay görgөz qo'yasizlarmi? Gruzin 6 ayga cheyin 8 7 8 9 7 Gruzin Qurbudan ketiptir. Bu nemen ala ketadi? Jamatındagi Joldoshbekov Adlet Mirzaniki klichkasi Muras. Barakel. Bu Araşan'ın ilgili bağlısı başın görgüsü gibi. Başı, kulağın, gözü, manikürü. Bu. Bak. Yardım. Neymiş? Halslara gelgende onday kıska qarma bersengizler. Baxtiyar deyot. Onday so'ngni ko'rsatdilar da bir bak barakeldi. Upay verip qo'yasizlar. 9 8 9 9 8 çınında ne tadıqdı Muras degan mıhtı qo'zi ekan. Jigitni bunu unutmayın. Adetli
Baguri Karakol. Aytmaş Bekov, Murat ağabeyimiz ken 3 aylık kozu Klichkas'tan 3 ay. Hop bana. Sındığının başına kalsınlar, ayıp koymuşlar. Hayla 3 ay. Klichkas yok demiş o. Klichkas diye 3 ayda koyuldu mu? Poker? Kumarga gitmedi mi? Flagman değil. Poker. 8, 8 upay. Karakoldan var bolmuş. Murat ağamdı. Bol dağda gitmişler çiftler. Bu. Reyna Genç. Sabavrekov ailega alandığı. 105 degan attı çıkarır. 105 105 ayrıca olanlığı bu pay verelim kalsın. 10 linyasın şu Sotkanın balası. Sotkanın balası değil. Şu buyursa. Karakoldan Talip Azamat Mırsanın Altayga çeyinki Koçkor Kozusuna Klichkası aytılbay turat. Görmüştüm. Linyası da aytılbay turat. Atlas'ın balası Barak geldi. Atlas degen mıhtı Koçkor'du. 9 Atanın atasını aytsana 9'da yerinde dokşu bu linyasına ne? Talipov Azamat ağamlıkı linyası Vars'ın kozusu ne? Sotkanın kozusu bundağı Vars'attı bizde başın bir koyuz Vars degen mıhtı Koçkor'un bağına gel 9 Barak geldi mıhtı Gelgen Kamberbekov Turat 1 ay 10 günlük kozu koşuyor. Maşallah. Klichkası Klichkas Prince Prince Mikhailov'da 9 Sınımda ne? Prince Mıhtı Başkoğlu'nun hatları bir tuğanlar Andan keyin Tilekov Jalınbek 5,5 ay oldu Kaymanatı Limon linyası Sapat degen Koçkor'dun balası kene upay vereli 9 bu çının böyle tatlıklı oldukça limon atına satı caraşsın buyursa Sapat degen Koçkor'dun linyasından ken Karakolda iyi geliktin balları bir Klichkası Blade. Klichkası Blade 1,5 aylık kozken sındı olduğunu karap koymuşlar upay verip koymuşlar kalsınlar yok buna kalsınlar manlaymışlar içine ödürüp çıkmış Blade Karakolda 8 Blade upay verip koymuşlar 8 7 Karakoldan Aysagan'ın kozular Kıvanç Ağam'ın kozuları bunun linyası iyi biriktir kozusu gel bana geldi kupaylar cansıdır rahmat Kıvanç Ağam'a aynı samizler bulurken keyinki Karakol şahından şöyle Kıvanç Ağam'ın kozusundan bu kozu 1,5 aylık Brent o bana geldi kupay veren ağalar Brent taptı kozu 7 8 bana geldi bunu ustalar gittiniz Yaşlar Cihamatı Alatoğlu'nun balası değil Bielka İsakov
Kutlubek Mırza'nın kozusu, kulağı, kuyruğu, upay vereli kalsınlar 8, 7, 7, 8, 6. Barakelde İsa'ya Kutlubek Mırza'nın kozusu geçti. Mirlan 6 ayga çeyinki möngü kozusu ken Bosteri'den geldi. Aylanıp koyamızda Bosteri'den Asımekov Mirlan ağamın orosundan eken upay vereli kalsınlar 7, 8, 9, 9, 9. Barakelde bunu ala getiriniz buyursa. Mıhtı. Oldu koşun benen boz koşunda bitti. Так, спай тұрыңыздар, қоз қошқарлар награждениясы бияқтан қалады екенбіз, бияқтан бүтіріп салған қоз қошқарлар бюрет олар. Barakelde қалыстардан Bir minut қой тұрыңыз азыр есептеп. Мына бар екен, пока болып сындай беріңіздер. Келіңіз. Жерде Маман айынан келген Осмонов Ақжолтой Мырзаның bir айлық қоз. Ағатай, қалыстар өйдірек жедірек қойсаңыздар. Қалыстар bir айлық қозы Мамандан келген. Убай беріп қойыңыздар. 7, 6, 7, 5, 5. Рахмат. 3 айға чейинки ургачы қозылардың мықтысы болып 3-ші орынды иелеген біздің ішіне кейтін аты келді ғой? Диплом, қайман аты дипломға қол шағып қойсаңыздар, бұл 3-ші орын. Қол шағылар. 6 айға чейинки қозылар сынағында өзгөчө көрүктүү номинациясы менен 2-ші орынды багындырган Tilek Tınaliyev Kaymanatı Uragan attı kozusu bilen aldığımızlara gelmekçi. Uragan Tınaliyev Tilek'e alağız. Uragan Beknazar. 2-ші орын. Бүгінгі күнді 1-ші орынды бағындырған 6 айға чейінки ургачы қозылар арасында ең сынды экстерьер қызыл атты Тариков Азамат ағамның қозысына қол шағып қойсаңыздар. Қол шағылар. Азамат ағам, бағылыңыздар, асыл тұқымдар өстіреңіздер. Ені қозы қошқолдар, сынында, ұзынында Abi soyup kesin canlar ayında arasında 3-ші орынды бағындырған hayvanat жазылматтыр Тилеков Жанбек алған болады екен иесі. Тилеков Жанбек. Ай баракелді. Қол шағылар. 3-ші орын. Hayvanаты Лимон. Бияқа жазылмағандыр Лимон. Линиясы Сапаттан Лимон атты 6 айға чейінки қозы қошқарлар. Bunu 6 ай деп айта алмайсың, көз тимесін көрсе, алдыңғы қошқарлардың бірі болсын ол шақырып отыр. 3-ші орын болсын, байгемет болсын. Uyuşturgan Yaşlar Çağırmak'ta telegrafçılık 2-ші орынды сұну естілді. 2-ші орын Қамбарбеков Турат ағамыздың қоросынан шыққан мықты қозымыз уже үйге кетті. Көз тұлын сақтасын бар болыңыз. 2-ші орындық болсын ағатай, асыл мықты тұқымдар өстіре беріңіздер. Жана ошондой 1-ші орын Атайға чейинки қозы қошқорлор боюнча Сапарбеков Айбек ағамыздың Рейна Кенч атты қозысы 1-ші орын қол шағып қойыңыздар. Машинаға кіргізіп салып. Лаққа байланышты қозы жүкет салыпты, енді сыртына шығып береміз.